Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. I pozdrav svima ljudi, ovdje je vaš bas Sandro. I dobrodošli u klip ljudi danas. Danas naše drage, najpopularnije youtuberke sa Balkana komentarišimo. Zato što su poprilično jadne. Onako sa jučešnjim statusima su me poprilično izbile i sa njihovim tim nekim izjavama, live streamama i tako to, pa sam odlučio da malo prokomentarišimo. Pa mislim, što da ne? Što da ne? Uglavnom ljudi, kao što ste mogli možda vidjeti, Anđela i Nađa su objavili status na YouTubeu koji glasi ovako: ulažemo veliki trud i odričemo se mnogo toga kako bi imali svakog dana video. U redu, to je pošteno. Nismo zadovoljni vašim uzvraćanjem, sigurni smo da nas namjerno bojkotujete. Možete li vi kao naša porodica da budete 500% aktivniji i da vi nama uzvratite onoliko koliko mi vama pružamo. Znači ovo što se tiče bojkotovanja, znači to me ubilo šakom, znači vratile ste me sine u kameno doba, razumiješ? Ne vjerujem da će iko bojkotovati videe namjerno, ja mislim da je to ti je buraz moj, niste zanimljive. Imali ste opciju dole, kaže možemo i nećemo, ja sam hvala Bogu stisnuo nećemo, zato što je ovo retardiran status. Uglavnom čekaj sad ovako, nastavić komentarisa kad pročitam još drugi status, može? Može. Mi najvjerovatnije ne razmišljamo isto, smatramo da kanal mora da raste daleko većom brzinom po nekoliko hiljada subscribera svakog dana. Čekaj da vam kažem nešto. Da mora da raste tako vjerovatno bi rastu, ali pošto ne raste tako znači da niste dovoljno zanimljive da bi toliko subscribera dnevno dobijale. Uglavnom u Kenjali ste bili sa prošlom dramom, tako da vas je to možda čak i ublo onako jako. Očigledno smo vam postale dosadne i razmišljamo da stanimo. Po našem mišljenju snimamo odlične videe, a rezultata nema nigdje. I u prethodnoj anketi vidimo da vas 31% prijavljenih na kanal misli isto. Odlučite sami. Imate ponuđeno, da li da prestanemo sa snimanjem, aktivirat ćemo se mi. Ja sam hvala Bog pritisnuo prestanite sa snimanjem. Pazite ovo, one dobijaju oko pola miliona pregleda dnevno. I to je njima mala aktivnost. Znači ovo me raznijelo. Jest Boga mi. Pola miliona pregleda dnevno. Čisto da vam kažem u čemu je fazon. Fazon je u tome što nestaje para. Navikli smo se da dobijamo možda 3000 eura mjesečno, sad dobijamo možda 1500 eura mjesečno. U tome je fazon. Što znači da one više ovo ne rade iz ljubavi, već zbog para. I da ti ucenjuješ publiku, da oni tebe gledaju, jer ti ako ne budemo imali 500.000 lajkova na video, mi ćemo prestati snimat, alo jarane. Znači, prestati sa snimanjem. Evo sad ću ja upotrijebiti to njihovo razmišljanje, pazite sad ovo. Ljudi, na ovom klipu ne bude li sad, znači 10.000 lajkova, što by the way nije moguće. Ja, znači, prestajem sa snimanjem. Ima da šerujete kanal, znači svojim rođacima, svim mogućim, svim živima. Ovdje dobijam 5000 subscribera dnevno. Jer ako u slučaju da se to ne desi, ja gasim kanal. Šta te sad? Tako da bilo bolje znači da se aktivirate, jer momci, cure, batovi, alo. Ovo inače sve snimam onako spontano, pa ne znam gdje sam stao, dokle sam došao, pa sad malo pogubio šta trebam još reći. Kad je bila drama, malo sam ih onako prestao voliti, ajmo to tako reći. Kad je sad završila drama, konto sam ih ponovo krenuti malo gledat ovo. Međutim, sad ste me ubile šakom s ovim stavcima, tako da neće biti ništa od praćenja. Čak sam konto i obrisati ovaj video koji ima preko buraz, znači 18.000 pregleda. Za mene 18.000 pregleda je onako, znam da je to za neke youtubere ništa da on to okrenu ovako, ali za mene je 20.000 pregleda puno. Ali sam kontao čak obrisati video da se pokuša ta drama zaboraviti, međutim nema od tog ništa sad. Mrš tamo bre. Čak sam vidio i da i baka i čoda ismijavaju na Instagramu, što sam onako baš onako mogu se reći za koncedo, to dobro, pazite sad ovo. Koji si ti fan? Šta pričaju? Znaš kako imaju neke mudre izjave. Kažu, sram vas bilo što ne lajkujete klipove. Mi se trudimo. Ovo sad što je baka rekao kao mi se trudimo, pa slušajte me sad dobro. Kada poredimo moje i njihove klipove, to je od njih dvije, ja se mogu kladiti da ja jedno
Pa jedno 3000 puta bolje editujem, bolje snimim video, kvalitetnije snimim video. Džaba ti sine ona Canon kamera kad ja telefonom uspijem bolje snimiti od tebe, znači mrš odavde. I na kraju se ispostavite da podržavate, na primjer, nebitne osobe i glupe osobe, umjesto da podržavate one osobe koji stvarno zaslužuju neku podršku. Pazite koliko se one trude oko svojih videa kad su one za specijal kao 3 godine kanale uzele, napravile video gdje su bacile par isječaka iz svojih starih videa. To je specijal za 3 godine kanala. Znači, ubi puru koliko ste se namučile. Ja mislim da ste editovale 6 sati. To jeste bogami 100%. Za editovanje tog videa je možda bilo potrebno, ljudi moji, jedno pola sata maksimalno. Još da, izgubili ste bili onda 30.000 subscribera kad se oduzimao subscriber od youtubera, što znači da je vaš otac plaćao subscribex. I seri Dreamex plaćao subscribex, jest bogat. Plaćao lajkove, plaćao sabove, svojim princezicama želeo je najbolje. Uglavnom ljudi, pazite koga pratite, mene sad izbile, znači neće ih više nikad subscribe-ovat. Uglavnom ljudi, to bilo to što tiče ovog klipa, ja sam vas tu uživao, ako jeste obavezno ostavite like i mi se vidimo u sljedeći klipu, ćao!